Ki Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan. Pila ruban sekolah ho number kendai nyo saw san riu pranot. Lani kendai pran riu laisan, ar riu be kendai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell su hila banyo na barok kidukan ka Jingwan Tuid ki Nongjngohkai syakni ke Jylla kala Nangbun ba Nangbun chu yathu menteri sarkar ba pe ya kam Nongjngohkai prthei uba polling do ka Jingwan ki Nongjngohkai mentau snam kadai ru nakada ka jingshit palat hari thor bat ha Assam kumta ki kiu shalong ban wan bam le er pangat Tourist inflow now is increased by leaps and bounds. So I really am not aware of this Twitter stuff that you mentioned. Affected at all because because of the increase in temperature. In fact, people from Guwahati visit Shillong more, visit Sora more now to run away from the heat of the plains. So it has, to that extent, it has impacted us positively. The only thing that it has impacted us negatively is in the power sector. But as tourists, as a tourist destination, Meghalaya has gained because more and more people from the plains are coming to the hills. Tourism circuits, the kila cover ya borok ke state. But hagini circuits ni layo ke funding. Naka Asian Development Bank. Nagini ki circuits ki kindan ki homestay, kindan ka improvement work ki spot tahu omapi kalak untuk along all inclusive. Dan bak ngidan ni ka Mariam ka ba itanan je kejingnya seriam bejongi bat ki ke Europe ke Janma na kata-kata ni seriam kita ni ke Shillong Scotland of the East the limited clear ke history ru namar pa kadon ke got to major A White the memoirs of David Scott kat kum ketika kon David Scott lepoi kata senong cloud baru new Mr. White to angdruba ke non cloud ke pengemau you ke Scotland ke kata kedega kumnu suki kata keju ke konsep kejuki baga non cloud ke long ke Sri ke Scotland ke sepoi ba ndala long mereka Shillong ke capital Shillong Scotland of the East. Dalam Jingwan bah kejing Iserium ke Srilanka ke jongki kilom ke jongki ke Shillong bah ke height ke jongki kalong jongki Alps kalong Boon Sharp ya jong kilom Shillong jongki bat ki yor no daka snow daka yor ni yor do slap te ndai ka ba jingga per ke bakam krawi kedai ke attitude jongki brio kemudian gini ba treasure dong ki Swiss watch bagi shna kepenting kenapa ki brio ki pulau me kapor ki mio bun tien than ko mi wan shong meeting sau kenta ya ka kam ka bala wan kan ha sau ko minute bat ki khalong positive minded shibon ngai bang kajisan ni ada ka gender ke bala evolve mat ke bala develop bah kasih
Tinrei ke ni ke generation tu bangda. Ke ni ke generation ke jongi ke bangda kan hab ban develop ban kio ke kom pakat mar ngila sei ya ki brio ha ki 70s na sei brio jong ba GG swell ngila sei brio kum jong doktor adhon sei ngin do te mentang ngila nang biar kata ke ba ngila bun than ke jing snow ba guna pala ke jing perkat kata kedai ka wei ke bangin hapan kela tang bangi lengkot kerenyeng dan kamban lengkot ke jing perkat mo te aba abangi lengkot ke renyeng tongin pen zong pada ya ka bor perkat ke jongi kan te kibun kibrio kiba perkat kim keren kibun kibrio kiba keren kim perkat kata kedai jing ya jongi tinggi duna bah kibrio kiba keren artat perkat artat le artat dak kau